ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. MLA ka juai ba wa ila mi kishila ula therting ik MLA ka VPP baki jabat amlat ang hapo yeng darbar banyakran halo ka jing syakan taju MLA ka maulai ha ka jing ki asar shalong ya ka new MLA ka juai la kran ha ka jing lang ka NPP amlarem block kabla long ha ka sautrik urampang ha amlarem ban pin it ho ka kertong ka NPP syaka election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat ka Dr. Mizil Amperin Lingdo Habakaran ha kajing lang pa ba wa ila miki ulang WhatsApp pin bi ki we ki parti kumjo ki parti thamai khamtam ka VPP kiba ki no yalam jongka ki sngotanat banya sa ya ki issue da kajing ki asurak kan bahapo assembly kim lat ang kasintur ya chakan beti ya chakan beti yang ni parti gudang bun khamtam ini parti gudang mi themme ka VPP ka VPP ko tang up tang snyao tho hindi snyao tho Tanga po assembly kat maklam hindi speaker au governor kami mesti man kabi ulai dia po assembly lada po parliament lada kelam hindi modi tau mi kam kita upha ni kibru wasnya bang ya sat ya ki issue po sarok man da po ya po assembly no ruki tang sikit madam sakhi madam ke motion ne ke law department man da au kelam ha imbe ni kelam Ketua segi poin ke jingkeli, hai jingnya to, wagi isu atau kungiat di kulit yo MLA yang VPP ke maulai. Mana orang poin ketua segi unang keli jingkeli men. Kinong yang lami mau kuat biujet tu kuat uyak di sarok ni uyak awi. Henry mana poin hakat tahu ya ni ya, kau ya kelamin lo tu. Tenai jadi dah mau ipi ham ngat tak kicap penbet yang kini kuat. Pai i direct limye berak ipi. Henry hak jenis lam yang chief minister kamu mangkat cipon di scheme lada pagi kamu ga yes Meghalaya ka CM elevate haga agriculture haga prime itu tok di scheme dua pun cek tu ye biarak ya pi tasnyau ha apply form di group apply di pertut cek parti kenang wa iyo rai haki authority go biang yo pak sanction ne ba TV ke Amlarem konferensi gua biang bon gini ithau patke apply itu di homestay scheme kenang wa iya rabi dia kelam direct nyata ni ba gini scheme gua apply di direct untuk kam gini kiwa daw direct dengan MLA scheme yang ni Henry scheme du dem chwa tengah kerpa da khamtam ya ka block le form special committee kam ngada form mo chwa ngan ka committee ki yong na gua i kentu ing khenro siapa apply ke scheme apply ke tu scheme mana dia apply di pertut Mana dia mete rai di pertuj di concern minister di concern department kenang apa kini di pertuj mau du te ite to iwe ye le tengah karpat ye pi to snyau bha ye le di kam kenang yo ye uya rak ye pi snyau bha ye krek chutom yo luti hakani pen yo cho pi unang krek chutom cho pi kenang yo job ka madam kenang wa kam step man gawi man go kam ga MLA ge yo pi Bat kamu orang ini memang tertenu udah muncul. Nebak kamu manikat ni kat kamu ke record ke data ke harga last election ke ni orang dek ini. Iga NPP apa kasih janji ayo lelak kan ruhajar. Empu kini sekayong bak bantai dor lemdor udah siap cik NPP kamu manikat ni. Sekayong Kayong ubah givin melem, UMLA yang besokra, dah siap suruh ikan mandat. Eka vote yang boleh darah. UMDC yang kebayang, URM election ini pada hak MLA, hak hindi hajar vote yang dah siap suruh NPP kamu mandat.
UMDC yang mau kerbat konstituensi. Wajak kendai cipa wajar bot ni udah pakai selection MLA. Ciru ba IM bat. Malu malaga bot yang I leda pelangi kamu man katte. Mkanai pimdu nai kesolak wahati. Takani penyugal I leda yeu pelang tangi bot M chua. Muboy pacarai. Pelang chua tangi bot M chua I ida job lepas. Tanai tei dau hak I uya krek chua. Bat kamu tipi ke madam makan gua man popular ha. Kemudian tipit lut ke relation yang dah gua bahas sudah men wit lek gua si. Bot ni ki kongres ngati ni mesti man gua giwa banu perchan cuma palada bun perchan cuma madam gua man kate. Te kita tok ki kiwa I gam ke parti de yo yang jeng ran ki yo iku wa khana ha perdi yang ki gam ginong perchan yo I. Ham do mengsen IM langi curut Hagiwan dibentah om ye ukurek kamba mon nadong cadong kita kijing kuat yang pi Henry I kam ke parti UM lang bayu pi ciro. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center